ubwa hatabahinja abana bagira ngo butamera kurungi kwa pamba nicyo basa kuretera entasiyo yabo yacendera. Cotton seeds for planting from Serere, but some good years we have been getting seeds from Zimbabwe. The yield was not good. It would be good for 2 years, then after 2 years the yield becomes the worst, like this year and last year. Adrian Katwetegeke orukujunanizibwa n'ibyo buhinje hawe Western Region no mu kitongore cya Cotton Development Organization nagira ngo ensigo zikaba zikuzire ahabwo kubyarwe emirundi mingi. Umanya ko kumana ubyara ensigo yamo ubyara iyan out ati nayo ubunje bwayo no kumana bucendera konka icyo twacamanyere turende twakoragana n'abakuru bakorwa mu Serere Research Station ati tukatunga ensigo ensi y'umwaka ugukwire konka erinche munonga amane tubanza tunga ensigo nche munonga tweta ya foundation stage nawo tujibyara tuyihamwe n'endijo tuyamene tuchera kujibyara yituyihamwe tukaka tujibyara atushanga tuyihamwe na quantities zo kuhereza abahingi. Empinda hinduko mu mbera y'obwire nayereberwe kubeinaka kwato mu kumera kubikwensigo za pamba ahabwo mu rundogo. Twentandaka season yite ya hano itandaka abantu babyara umuhero kwa mushanzu kwa munana baza kukakumara kwa munana abantu bababire bahereza ati season age teragize renjura asa wire kubyara. Lieutenant Joy wa Rusimbi or RDC wa Kasese simira abahinja habwo kwegitiro mu kibina cyumwe icyanya Katonzi Cooperative Union kandogu nagira ngwe nkora nkeji newera government okubahwera. They should remain corporates because government will need or in the need of people who are together, like these cooperative societies, like the SACCOs and others. So if they are together, they can easily get a loan. All government can support them through their cooperatives. Aradisa hendira kwiguraho office za Nyakatonzi Cooperative Union. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi.